Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV kamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2025 turije mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentamuraho muraho neza mushakamba mwiranwa amahoro. Yego twiranwa amahoro rwose. Yego namwe nuko natwe turaho biriwe neza. Uyu munsi ni anniversary, ni sabukuru, ni birthday ya M23. ni sabukuru ya M23. Buriya twavuga ko ni sabukuru ya ryari kuva 2009. Ubwo ni imyaka 16 niyo nahoze mbona babara. kuva ivutse ni 2009 aho ikomoka ku masezerano yabaye kuri 23 abera Igoma. Abera ni Igoma harya nabonye nuza yasinyiya ya postinze Lawrence Kanyuka. Ego nuza navuga ngo ni urupapuro rw'imbere rw'iyo nyandiko ruriya rubanza. Ubwo rero ayo masezerano yabaye hagati yahoze ari CNDP na leta ya Kinshasa. Umuntu yumvise CNDP yumva General Laurent Nkunda cyane kuko yari umuyobozi wayo, banamwitaga chairman. Yego. Ubwo rero ayo masezerano ntabwo yaje kubahirizwa. Atubahirijwe rero nibwo havuyemo bamwe mu bari bayasinye mu bari bagize CNDP baza kushinga umutwe witwa M23 bawitirira ubundi bawita ngo ni Mouvement du 23 Mars. Mars ni ukwezi kwa gatatu. Yego. Ubwo rero iyo Mars yumvikana aho ngaho 23 ni itariki. Yego. Ni amasezerano yitwaga ngo ni accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple. Uvuga ni amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe witwaga CNDP. Ruyobowe na General Laurent Nkunda. Yego. Amasezerano rero akaba yarashyizweho umukono yakorewe Igoma koko biragaragara ku rupapuro rwabo rwa mbere. Wenda tuzabona umwanya tuzajya tuyageza ku bakunzi bacu nabo bayamenye. Ibyo rero M23 iharanira ibyinshi bikubiyemo. Uretse ko byagiye biniyongera, hari ibindi byagiye bivuka kuko n'igihe kiba gitambuka bikiyongeraho. Yongera ku byo bari bumvikanye leta itigeze ishyira mu bikorwa. Yego. Ibyo rero niyo nkomoko ubona kuva 2009 kuri 23 z'ukwezi kwa gatatu. Noneho bikageza uyu munsi hakaba hongeye kuba 23 z'ukwa gatatu. Ni sabukuru rero ndiyo myaka 16. Yego. Nyuma y'ibyo wenda ngira ngo ntitubitindaho kandi abantu barabyumvisha barabisobanukiwe, ariko kuva Kinshasa no ku isi hose bacitse ururondogoro ngo babonye Kongo ivuga ko M23 ari abantu. Yego. Baciye bugufi bemera ko hari akantu ngo banobetsemo Kayikwamba yavuze. Yego. Intambara yahinduye isura. Yahinduye isura. Urore kubw'ineza y'abaturage bagomba koga amagazi amazi y'ingandi. ngo kubw'ineza y'abaturage bemeye ibiganiro. Benshi baba bakubiswe mushakamba utagira ngo yemezwa n'ubusa. Yego. Buriya baba bakubiswe ishi amatwi aba ahinda umuriro, niyo mpamvu bemera ntabwo biba byoroshye kandi inshi bazikubitwa impande zose. Kuvuga
AFCM 23 bakubita isi. Ugiye kuri rya jambo rya Kofi Bajya no mu ni nkayo ngayo bajya no mu mahanga nayo akabakubisa ishashi y'ururimi niba nabivuga gutyo. Abwira ati kugira ngo ibi bigende neza mugomba kubanza mukicara mukajya mu biganiro. Yego. Kandi mukanitwara neza atari bya bindi byo gutukana. Rero ibitutsi bari bamaze iminsi bavuga nabera nabonye ijambo rya Kayikwamba ritarimo RDF. Niryo rya mbere. Ya buriya kimwe mu bintu buriya umugabo ajya yirinda indahiro cyane. Buriya ikintu nikijya kiba kijye gitanga n'isomo muri rusange. Hari ibintu bishoboka mu buzima. Kandi noneho ikintu yagombaga kuba yararebye ni kureba ni umukongomani. Kuba ari hariya kuvuga ko ari utabandi ubukongomani. Kuko uriya mwanya ni uw'umuntu umwe. Yego. Iyo umwe abonetse rero ni uko nguko bigenda, uretse ko n'inzira yanyuzemo ntabwo ari inzira bene igihugu bagenzi be bemera. Ariko noneho igihe abona abakongomani barwana akwiriye kumenya ko ibintu bihinduka, ejo bishobora guhinduka akisanga ari hamwe nabo. Ijambo ngeri zamva mu ntekerezo bigoye. Yego. Ni ijambo jamais de tout. Biriya babyita gutsemba, no gutsemba mu Kinyarwanda yarabatsembeye. Kugeza ubwo avuga ngo niyo bazagera mu nzu yanjye ndaramo azaganira nabo. Ariko birumvikana Mushakamba. Kariya kazi ntabwo ari akazi kaba ataraka umuntu. Kariya kazi ntabwo uriya mugabo agasanzwemo ku buryo akamenyereye wavuga ngo afite ubunararibonye muri kariya kazi. Wabivuga gutya kumva ariko bigenda, ariko akaza kwisanga atari ko bigenda mu by'ukuri. No mu buzima busanzwe ashobora kuba ari umwiyemezi. Birashoboka. Uri umugabo utitondera indahiro. Birashoboka uzatinya umugabo ujya ku muntu umwe akava akajya ku wundi. Yikubise muri EAC aramanutse ageze muri SADC, agiye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, agiye mu kanama ka Loni, agiye n'ahandi. Umuntu ukubitiriza mu nzira nyinshi uzajya umureba utinye, kuko burya hari ukuntu abakomeza umutwe mo gake. Gusa abantu babyumve cyangwa babimenye uko byagenda kose. Yego. Biragoye. Bagomba kumenya ko yego uku guca bugufi kwa Kinshasa yego ntabwo ari neza y'abaturage nk'uko babivuga. Oya, ni ukwihagararaho kwa M23. Iyiza kuba neza y'abaturage biba byarakorewe igihe. None rero byaratinze. Yego. Biratinda, bifata igihe kirekire, binahitana benshi mu Shakamba. Icyo nacyo tureke kukivuga, buriya byahitanye benshi. Yego. Iyo baze nk'abawazarendo bazaga hariya ku rugamba bari benshi, ariko baza basigaye ari mbarwa. Yego. Shakamba rero urumva ko nacyo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Oya, n'abaturage barapfuye, tuzi byabereye i Goma. Abaturage barapfuye bazira bimwe mu Kinyarwanda twita manzaganya. Barapfa ku mpande zombi. Abasirikare bari kurwanira igihugu, abajenerali urabazi bapfuye. Nta nkurikizi yo kuvuga ngo uwakoze icyaha iki n'iki azabihanirwa, bizagenda bite. Biriho ukabireba rero ugasanga byose buriya biba byaratewe n'umutwe w'uriya mugabo yakomeje, yatawukomeza ibintu bya bacira umwami barapfuye, n'abandi bajenerali batabarika. Barahari benshi bo ntabwo twababara, ntibagira ingano. Uravuga bacira umwami, uravuga abandi, hari benshi kandi n'ubu bagipfa, kuko ntabwo twamenya niba avuye ku izima burundu. Biragoye. Ntabwo twamenya niba avuye ku izima burundu. Mbese uravuga kuva Cyanzu na Runyoni
Cyanzu na Runyoni abantu bapfa. Ukamanuka ukagenda ukagera mu kibaya cya Rusizi abantu bapfa. Yego. Ukagenda ugafata indi nzira ukerekeza za Kanyabayonga ukagenda ukagera Rubero abantu bapfa. Yego. Ugafata inzira ya Warikare abantu bapfa. Sasa avugira hariya ntabwo ari umuziki. Tutanatinze ku by'amasasu. Yego. Hari abantu bapfuye za Kinshasa n'ahandi bazira uko basa. Ko bavuze neza M23. Abapfitswe n'abandi ngira ngo nubwo baciye bugufi ntabwo basibye ideology mbi basize mu bantu. Yego. Hari n'abandi bazapfa kubw'ingaruka za ideology mbi babibye mu bantu. Yego. Kandi ubwo n'igihe ibi biganiro bikemutse bemeye kuva ku izima bya nyabyo atari ibya nyirarubeshwa. Yego. Tugiye ku ngingo noneho tuvuga amakuru yacu. Reka tujye ku makuru yacu y'uyu munsi. Mushakamba dufite ingingo zigera muri 4. Turebera hamwe uko FARDC yasabye ingabo zayo na Wazalendo kutongera gushotora AFCM 23 nubwo bataretse gutera twirwaneho mu Minembwe. Ikindi tuze kureba General Kainerugaba Muhozi. Yego. Yashishikarije AFCM 23 gufata Kisangani. Ingingo ya 3 u Rwanda rwashimye AFCM 23 na FARDC ku gahenge bashyizeho. Hasohotse n'itangazo Mushakamba. Yego. Ingingo ya 4 rero turaza kureba Ministre Bemba Jean Pierre yibasiye Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tudatinze turebe rero FARDC basabye ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo kutongera gushotora AFCM 23 nubwo bataretse gutera ariko babisabye. Yego. Tubiganireho turebe uko bimeze bite. Bwana Sentama ni itangazo ryasohotse mu buryo bubiri. Yego. Nka video kuri radio na televiziyo by'igihugu. Yego. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse n'itangazo risinweho ririho kashe. Yego. Umuvugizi w'igisirikare Sylvain Kenge. Itangazo ngira ngo yaranarisomye. Turi buze no kurinyuzaho. Unaburireba ariko icyatunguye abantu kiriho n'ubwa mbere mu mateka ahari kuva intambara ifashe ihinduye isura. Itangazo rya FARDC ryasohoka ritavuga u Rwanda inyuma ya M23. N'ubwa mbere itangazo ryasohoka ritita M23 abaterabwoba. Yego. Ni ibintu byatunguye abantu, ni n'ubwa mbere kandi itangazo risohotse ribuza Wazalendo gutera. Ngira ngo uribuka ko ibindi bintu by'agahenge byabagaho. Yego. Bavugaga FARDC. Yego. Wazalendo yarwana bakashinja M23 kurenga ku gahenge. Yego. Ariko uyu munsi yaba FARDC yaba na Wazalendo bose biherewe itangazo ryababujije gutera M23. Yego. Ngira ngo itangazo dushobora kurinyuramo. Reka turirebe ni rihe. Twarinyuramo turebye aho ryanditse, twarinyuramo ritanditse. Itangazo reka ndikwereke. Yego. Mu byo heruka kuma nanjye nari nariguhaye ariko kandebe. Itangazo ubona rwose ritariho ibira riri noir blanc usibye kashe. Kandore.
aryibona we njye ndabona mfite inkuru iri imbere yanjye ni ry'u Rwanda ubwo niyo na iri rya Ekenge Kenge rwose naribonye itangazo rya Ekenge rero riragira riti communiqué les forces armées de la République démocratique du Congo prennent acte de la décision annoncée ce samedi 22 mars 2025 par l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 mars M23 de se retirer de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe du 18 mars 2025 entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, et ce, en présence de son Altesse, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame du Rwanda. Kuvuga ngo mbere yuko wasobanura yego ngo ni nabwo bwa mbere FARDC kuva intambara yavuga perezida w'u Rwanda ikamwita Excellence nyiricyubahiro. Ni nabyo ivuze izina rye neza, ubundi hari ibindi bintu bashakaho bitari wabisobanura noneho. Ariko abakongomani babajyana muri iri shuri bakiga neza bose, kwiga ikinyabupfura cyane. Wasobanura none iyo nteruro? Iki gika kiravuga kiti ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamenye icyemezo cyafashwe kuwa gatandatu tariki 22 z'ukwa gatatu 2025, kikaba cyarafashwe na AFC, kikaba cyarafashwe na AFC M23. ngira ngo babitandukanyije bo. Yego, AFC na M23 bavuze mu ruhande rumwe AFC, undi bavuga M23. Yego, noneho bavuga ngo ni icyemezo cyo kuva muri Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cyahuriweho ku itariki 18 z'ukwa gatatu 2025 hagati ya leta ya Qatar, ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ibyo rero bikaba byarabaye hari cyangwa se hahuye Emir ni umuyobozi wa Qatar, yego, kwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, akaba hari nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Tshilombo Antoine Felix, akaba hari na nyakubahwa Paul Kagame perezida w'u Rwanda. Niko icyo gika cya mbere kivuga. Yego, ni ukuvuga icyemezo cyafashwe na bariya bantu ko ari batatu. Cyafatiwe Doha muri Qatar. Doha muri Qatar 18 z'ukwa gatatu. Yego. Noneho bagakomeza bati les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de Kibati. Uvuga ngo FARDC ngo izabikorana ubushishozi mu kureba ko force hostile ni nk'umwanzi, ariko ubwo babyoroheje. Force hostile ni ababarwanya, kureba ko ababarwanya mu yandi magambo ubwo urumva baribo ni AFC 23. Yarebana ubushishozi ko ababarwanya bavuye muri Walikale kugeza mu burasirazuba bw'ahitwa Kibati.
iyi Kibati ngo ni muri Walikare bayitiranye boye kuyitiranya niyo muri Goma. Ni muri Walikare, mu yandi magambo ni ukuvuga ku bantu bazi geography ya hariya, Walikare irasigaramo hagati. Yego. Irasigaramo hagati, bivuze ngo ndetse kugira ngo ibyo bintu bigende neza ni ukuvuga n'abari bageze za mubi bashobora kuva bakagaruka hino ahangaha Kibati. Kuko ngo we bafashe hose azasigara agace ka Walikare mbese karasigara hagati yabo. Kugira ngo gasigare hagati yabo rero birasaba ko ARCM 23 igaruka hano Kibati. Noneho Walikare gasigara hagati. Noneho za mubi kuko ziri hirya ufashe inzira ijya Kisangani zigasigara hirya. Ubwo ni ukuvuga na mubi bashobora kuvayo bakagaruka hano Kibati. Kibati cyangwa se Kibati barabuka. Yego. Go ngira ngo twakomeza. Yego. Noneho bagakomeza bati les forces armées de la République démocratique du Congo vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies et enjoignent les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade, la poursuite du processus de Luanda et de Nairobi, de privilégier les discussions de paix ainsi que l'aboutissement de celles récemment entamées dans l'intérêt de la paix à Doha, au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique. Baravuga bati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zirinda kongera kugaba ibitero kubo barwana ku mwanzi wabo niko babyanditse. Yego. Kandi noneho zizanategeka wazarendo nabo kutagaba ibitero mu rwego rwo guteza imbere descarade ni nko kugabanya, ni nka tension mu rwego rwo kugabanya ubushyamirane, kandi mu rwego rwo gukomeza inzira y'amahoro ya Rwanda n'iyi Nairobi, ndetse no gushyigikira ibiganiro by'amahoro n'ibimaze kugerwaho cyangwa se no kugera ku musaruro w'ibiganiro biheruka gukorwa byatangiwe mu rwego rwo gushakisha amahoro, bikaba byarabereye i Doha muri Qatar ndetse ni Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ibintu bizakomeye. Twakomeza. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir en cas de tout mouvement hostile de nature à compromettre la pause des combats et de mener la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité territoriale de notre pays. Mushakamba aka kantu gasoza wagira ngo bakopeye M23 uko yari yakanditse. Aha ngaha baravuga ngo aho bigeza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizaguma nkaho zaguma ziteguye ziri aho ngaho, ariko zifite bwa burenganzira bwazo bwo kuba zagoboka zatabara aho rukomeye haramutse habaye ikintu kimeze nk'ibitero. Yego. Ukuvuga M23 irenze kuri biriya yemeye, AFC irenze kuri biriya yemeye by'agahenge igatera, aha ni nkaho bakavuze nabo ko bazahaguruka bakarwana, ko biteguye kuba barwana.
yego. ubwo abaturage baramutse batewe, imitungo yabo iramutse ibangamiwe, bahaguruka bakarwana ndetse bakarwana ngo no ku busugire bw'igihugu. Yego. Ni itangazo rero ryasohokeye i Kinshasa, ryasohotse ejo hashize kuri 22 z'ukwa gatatu 2025, rishyirwaho umukono na Ekenge Bomusa Efomi Sylvain, General Major, akaba n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo. Yego. Yego. Bwana Sentama, ritangazo hamwe n'ibyatangajwe na Minisitiri Kaykwamba. Yego. Babivugaho amagambo make, ariko asobanuye byinshi. Yego. Cya mbere ni ukubahiriza ubusabe bwa M23 FC yari yasabye Kongo kugaragaza ko ishaka kuganira kuko byanyabyo. Yego. Icya kabiri ari nacyo nsorezaho kuri iyi ngingo. Yego. Igaragaza ko amagambo menshi yavuzwe inshuro nyinshi akandikwa mu bitangazamakuru rimwe na rimwe byanishyuwe. Yego. Atuka u Rwanda, agereka u Rwanda kuri M23. Yego. Harabika M23 AFC. Ayo yose yari propaganda. Yego. Ntabwo kwari ukuri, kuko iyo biza kuba ari ukuri byari kugaragara no muri iri tangazo. Yego. Cyangwa mu mvugo ya Kaykwamba. Ariko kuba bitagaragayemo biragaragara ko byose byari propaganda, aho dushobora gusanga na bya bihano na za manza byari propaganda. Yego. Nicyo nabivugagaho gusa. Mushakamba, hari ikindi abantu bashobora kwibaza, ko iri tangazo rikoze ibitamenyerewe kuri Kongo. Twizere ko yisubiyeho burundu, ibintu bigiye kujya mu buryo, cyangwa tubifate dute? Kongo nawe ujye uyizera kuko yasinye amasezerano inshuro nyinshi ntiyashyira mu bikorwa. Yego. Nibi tuzabyemera tubibonye. Yego. Cyane ko nk'uko ingingo yacu yabivugaga, amakuru mfite nuko mu Minembwe ahitwa Gahwera. Yego, mu Gahwera. Yego, bagabye bweho ibitero. Yego. Gahwera rwose bagabweho ibitero n'ihuriro rya ingabo z'u Burundi, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR na Wazalendo arizo za Mayi. Ariko bakubiswe barirukanka bakizwa n'amaguru. Yego. Muri iyi Gahwera hitwa Bwarara niho nyirizina habereye iyo mirwano. Yego. Ariko twirwaneho yaberetse uko intama zambarwa. Yego. Ariko Mushakamba, tukivuga ibi ngibi, turebe no mu bice bya Nyangezi naho ngo hari ikibazo. Yego. Bimeze biteho? Naho bagabye ibitero rwose muri uyu mugoroba. Yego. Ndumva hari nko mu masaha 10. Yego. Ariko ni mayimayi zagabye ibitero, n'ejo byarabaye mu 23 bisubiza inyuma. Ariko iyo uvuze mayimayi ni Wazalendo. Kandi iyo uvuze Wazalendo tugaruka kuri ririya tangazo Kongo yasohoye ejo, ko bavuga ko bagomba gutegekana Wazalendo kubahiriza kutagaba ibitero. Mushakamba, none kuba babirenzeho, itangazo ryarasohotse ejo, ngira ngo bakabaye babyubahiriza kuko ryari ryamaze gusohoka, ibyo bitero ntibigabwe. None kuba byagabwe byo bivuze iki? Ese ntabwo byagaragara nk'aho Kongo ahangaha ibyo yavuze atari byo ishyira mu bikorwa? Abasazi nka bariya rimwe na rimwe umuntu abaha iminsi. Yego. Reka turebe ko amasaha 24 ashira bakirwana. Yego. Dukurikije igihe bashyiriye hanze itangazo. Yego. Nibakomeza birumvikana ko ibyo bavuze bira bitubahirijwe, umuriro wongera ukaka. Yego. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Yego. General Muhozi Kene Rugaba ati M23 Kisangani igomba gufatwa. Bimeze bite byo? Uyu munsi uyu mugabo yarikoroje kuri imvugo avuga ko ihabanye
na biriya twari twiteze bitambuka mu matangazo ubwo byo bimeze bite? ibyo ngiye kuvuga ni uyu mugabo yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga cyane Twitter. Yego. Uyu mugabo yagize ati M23 ntituzayihagarara imbere cyane tuzayibuza gufata Kisangani. Yego. Arongera ati kandi bikore vuba kuko nitabikora tuzabyikorera. Yego. Atanga igihe cy'icyumweru kimwe gusa. Yego. Ibyo birangiye urumva icya mbere yavuze ko batazayibuza, icya kabiri ni ukubashishikariza kuko yabwiye ati babikore vuba. Yego. Bikurikirwa nanone n'izindi mvugo yashyize hanze. Yego. Avuga ko bizakorwa ku bw'itegeko rya generali y'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yego. Ariko arongera ati bantu bagisanga ni bantu bacu, tuje kubatabara ingabo y'Uwiteka yaje. Yego. Arongera nanone avuga ko guverineri wa Ituri wa musirikare wa undi ngo azamuta muri yombi. Ngira ngo ibyo yavuze bisobanuye ibintu bibiri. Yego. Icya mbere bisobanuye ko mu ngabo za Kongo abenshi barimo ari abanyamabi cyangwa ari abakora ibyaha by'intambara babikorera abaturage. Yego. Icya kabiri bisobanuye ko ari inyuma ya M23. Yego. Kandi ko yiteguye no kuba yayifasha. Yego. Cyangwa yayirwanirira. Yego. Ibi rero nubwo wenda biri burakaze Kongo ariko simbyiteze, igikomeye cyatuma barakara nuko abivuze nyuma y'umunsi umwe cyaya amasaha make avuye mu ruzinduko mu Rwanda. Yego. Nk'igihugu gishinjwa na Kongo kuba inyuma ya M23 nubwo mu mvugo yabo babikuyemo uyu munsi. Yego. Mushakamba nagira ngo ngira akantu nongeraho kuri ya ngingo yatambutse aho bavugaga ko bakomeje gutera bateye no mu Minembwe. Bavuze aho barwaniye ariko ikigaragara twirwaneho hari abo yafashe matekwa. Yego. Hano bafite inkuru imbwira ko intambara yabaye ejo. Intambara yabaye ejo kuko intambara zimaze iminsi hariya. Ahubwo ejo ngo haje n'indege irarasubirayo. Ubwo rero hano baravuga ko hafashwe abarundi, abasirikare b'abarundi benshi. Hafashwe abasirikare b'abarundi benshi, hafatwa na Bazarendo, bose hamwe hakaba harafashwe 31. Abarundi n'abazarendo bose hamwe. Yego. Ayo niyo makuru yiyongera kuri ariya barutubwiye. Muhozi rero uti bishobora kubangamira ibiganiro. Nanjye nicyo nibazaga, nagira ngo mbwire niba simbona byabangamira ibiganiro kuko igisirikare cya Uganda kibanye neza n'icya Kongo. Yego. Kandi ubwo ibyo twakita ibirohwa biri muri ayo mazi ari hagati ya Kongo na Uganda birazwi, nkeka ari byo yabwiraga. Yego. Ari byo yavugaga. Ikindi ngo nibagiye mu biganiro ishikamye koko bishaka atari ukwikiza ibya Muhozi bitavuzwe na Makenga. Yego. Bitavuzwe n'umusirikare cyangwa undi mu ofisiye cyangwa umuyobozi wa M23, ntabwo byababuza gukomeza ibiganiro byabo. Yego. Ngira ngo twajya ku yindi ngingo. Tujye ku yindi ngingo. Indi ngingo iratubwira ko u Rwanda rwashimye M23 AFC, ni AFC M23 na FARDC gahenge bashyizeho kuba bemeye ko nta numwe uzongera gutera undi, bashyizeho byahenge. Iyo bimeze bite tuvirimuzi uko u Rwanda rwabashimye? U Rwanda rwashyize hanze itangazo. Yego. Rishima. Yego. M23 ariko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ko itangazo ragira riti u Rwanda rwishimiye itangazo rya M23 ku bijyanye no gukura ingabo zayo muri Warikare mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'amahoro biri gukorwa.
ndetse no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibikorwa byose byo gutera bya FARDC na Wazalendo bihagarara. yego Ni ijambo rikomeye ku Rwanda kubera ko u Rwanda nk'uko twabisomye mu itangazo rya ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akabirenge n'ibi byose biri mu byavuye hagati y'u Rwanda ya perezida w'u Rwanda na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuko u Rwanda rwabyiyemeje ko ruzatanga umusanzu wose ushoboka kugira ngo amahoro aboneke. yego Rero kuba icyo Kongo yaranze ndetse Kongo yashwaniye n'u Rwanda, kuba u Rwanda rubwira Kongo ngo niganire na M23, noneho Kongo ikabishwanira n'u Rwanda, kuba ibyo ngibyo Kongo yabyubashye na M23 ikabyubaha, u Rwanda rwagombaga kugaragaza ko reaction yawe cyangwa se uko rwabyakiriye. yego ahangaha umuntu yakwibaza ese kubera iki u Rwanda rushima M23 rugashima na Kongo yo ntishime, ibyo byaba bivuze iki? Ngira ngo Kongo nubwo itandukanye turebane ubushishozi, nibaza ko Kongo yakabaye nayo ishima M23 cyangwa se wenda ikanayinenga bitewe n'ibyo ibona, ivuga iti wenda ibyo bavuze babishyize mu bikorwa, turabibashimira, noneho ikanagaruka igashima n'abayifashije kugira ngo biriya bigerweho. Nubwo Kongo itashimye mu buryo bweruye M23, yego kuba yemeye kuvuga no guhindura imvugo no kubaha mu nyandiko zayo, yego no mu mvugo zayo ikubaha M23 niyongere kuyisiga icyasha, yego ikavuga ko ikoze ibi kubwi uko M23 nayo yakoze ibi, yego nta kuyishima kurenza ibyo. yego ku rundi ruhande ni no kuyishima, kuko niba uvuga ati kuko kanaka yakoze ibi nanjye nemeye ibi nanategetse ibi, yego bigaragara ko ibyo M23 yakoze byabakoze ku mutima, reka mbyite gutyo, yego nubwo binabahindurira intekerezo, yego nubwo tuzi ko hari izindi mbaraga zibyihishe inyuma zidoha muri Katari n'iza Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. yego yego twakomeza. yego Minisitiri Bemba ngo ashobora kuba yifatiye ku gahanga perezida wahoze ari perezida Joseph Kabila Kabange, byagenze bite? Ndatangira mvuga ngo nkeka hari Bemba afite ipfunwe ry'uko atari umunyekongo wuzuye, yego akaba ashaka kujya abwira n'abandi ko ari abanyekongo batuzuye, yego bitewe n'uko birazwi neza rwose yego ko Joseph Kabila ari umwana wa Laurent Desire Kabila. Bemba rero muri propagande zabo, wenda iyi mvugo nayo izaza guhinduka ibiganiro nibikomeza, yego ariko muri propagande ye urabizi yatutse impande zitandukanye, yego ariko yagize ati ntabwo Joseph Kabila ari umunyekongo ngo ni umunyarwanda. yego yagize ati Joseph Kabila ntabwo ari umuhungu wa muzehe Laurent Desire Kabila na nyina ni umunyarwandakazi, ndetse akaba yarasize ubuzima mu ntambara yo kurwanya Mobutu. ntabwo yamuvuze izina Kabila, ngo yari Kabila Kabange ngo yari hawe na Ngoyi Mukena waje kwicwa. ntabwo yavuze ko uyu Ngoyi Mukena ari we se wa Joseph Kabila, avuze ko wamwise izina. agakomeza avuga ko Bemba agakomeza avuga ko atigeze yemera AFDL yabohoye kiriya gihugu, yari yashinzwe na Laurent Desire Kabila, ahubwo akavuga ko kuba Joseph Kabila ari umunyarwanda n'umugore we ngo akaba ari umunyarwandakazi na nyina bakaba ari umunyarwandakazi,
atari umunyekongo Joseph Kabila, ndetse ko atakunda igihugu kuko atari umunyagihugu. yego ngira ngo ibintu yavuze wenda afite gihamya ze, ariko ni ugukurura amacakubiri no kwangisha Joseph Kabila azi neza ko afite abantu benshi bamuri inyuma bamukunda muri Kongo, yego ndetse wakoze ibyo atigeze akora na shebuja Kisekedi atigeze akora. yego uyu mugabo rero ubundi Bemba, yego impamvu navuze ni atewe ipfunwe no kuba wenda atari umukongomani wuzuye. yego Bemba ise umubyara, yego avuka ku munyekongokazi, yego ndetse na nyina na se w'umubirigi. Rero ikaba wenda ari iryo pfunwe ryaba rituma ashaka kwitirira abandi abanyamahanga nk'uko we ari umunyamahanga, cyangwa se ariko ise turamuzi yari umugabo ukomeye hariya muri Kongo, abantu baramuzi. hari sosiyete y'ubwikorezi bw'indege yari ihari yitwaga Sibe. yego Sibe ise ngo yitwaga Janot. ndamuzi, ndamukubwira. ise ni Bemba Saorona. Saorona Janot. Bemba Saorona rero yari umukire wa hariya ku buryo bamwitaga ngo ni patron de patron, ni umukire w'abakire, ndetse nk'ukuvuga ngo ni umukire hejuru y'abandi bakire. unamubonye ari ku ifoto y'ubona ari umuzungu rwose, ko yari afite sosiyete y'indege ubwikorezi yitwa Sibe. Sibe abantu barayizi, benshi bagiye bamenya amakuru hariya muri Kongo bashobora kuba bayizi. rero sinzi, wenda biriya ngira ngo ni bimwe byo muri Kongo. muri Kongo haba ibintu, iyo batashaka gutesha umuntu agaciro muri politike, bakavuga ko atari umukongomani, cyangwa bakavuga ko atari umukongomani wuzuye, umubyeyi umwe ari umunyamahanga, undi ngo ari uwa hehe, ibintu nk'ibyo. nicyo kibazo n'uriya Moise Katumbi ahura nacyo, hari n'abandi benshi. none se bigenze gutyo ko bose bashira Kayikwamba, n'abandi bagabo babaye muri politike za hariya. hari uwitwa Kengo Wadondo yabaye minisitiri w'intebe, we biranagaragara no ku mubiri ko abanze ari umuzungu n'umwirabura. aba bakayikwamba se bo baba bamara iki ko babavugira? Kandi ibyo ni byo, niba bemera Kayikwamba akaba minisitiri, niba abaye minisitiri ejo ashobora kuba kuyobora n'igihugu, birashoboka. ubwo rero niba babemera, n'abandi bakwiriye kubemera, nta mpamvu yo kubahakana cyane rwose, kuko n'ibyo bavuga si ibintu ngira ngo. niba reka nkwibariza ikintu kimwe, Bemba avuga yashingiye ku itegeko rya Kongo? ntaho yashingiye, nta na hamwe yigeze avuga ati inshingiye ku itegeko bimeze bitya, ntabwo abyujuje. urumva rero ko ari ibintu bavuga ni nk'amazimwe, ntabwo umuntu yabifata nk'ukuri cyane rwose. buriya wenda uwo wakwemera wavuga ati dushingiye ku itegeko rya Kongo iri n'iri, ingingo iyi n'iyi iravuga, iremeza ibi, umukongomani n'uyu, umukongomani n'uyu. ngira ngo itegeko rya Ciyani ryarwanyijwe kenshi. banza ashingira ku rya Ciyani, kandi nawe byamutwara. igendeye ku rya Ciyani nawe ntiyasigara, nawe yagenda. buriya ukurikiye abenshi bagenda. rero biriya mbifata nk'amazimwe rwose, birumvikana, nta kuri kurimo. twagana ku musozo. yego cyane. ndagushimiye Mushakamba, ngushimiye byimazeyo. reka dushimire n'abakunzi bacu, tubashimire cyane. ariko hari wenda tutaranasoza akantu nakwibariza kamwe. duhagarare hagati, ugira ikintu ubwira nk'abantu b'abakunzi ba M23 AFC, ugire n'icyo wabwira abakongomani muri rusange. buriya wababwira iki ukurikije ibi ngibi aho bigeze? icyo nababwira ni uko bagomba kurambika hasi ibyitwa amoko n'ibindi byose byabatanya. yego, uwisanze nk'umunyekongo wese, uko yaba asa, uko avuga, uko ameze kose,
cyane ko nta kiguzi yatanze ngo abeho, nk'uko bose nta n'umwe wagize icyo atanga ngo abe umunyekongo, bisanze ari abanyekongo. Nibashyire hamwe bakorera igihugu cyabo, ni kinini ntibazakimara, kandi niyo cyaba ari gito ntabwo byabuza buri wese kubaho uko agomba kubaho. Yego. Reka ngushimire rero, nshimire n'abakunzi bacu, mbibutse abatarakanda subscribe, ubwo nabashya bakande subscribe kandwa rimwe, ntabwo bayikanda kabiri, bakande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share uyikanda ugira ngo amakuru yacu uyasangize inshuti zawe, banatwandikire babinyujije muri comments ko birushaho kutwubaka. Tubashimire rero, tubifurize umugoroba mwiza mushakamba, umugoroba mwiza kuri twese. Yari Sentama, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye aho bari hagiye hatandukanye, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, iteka abahire.